mbere gato ingabo za Afrika y'Epfo ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho zari zaje mu butumwa bw'amahoro bwa Sami DRC, ubwo turi kuvuga ubutumwa bw'amahoro bwa SADC, aho hari harimo ibihugu birimo Tanzania, Malawi ndetse na Afrika y'Epfo, nyuma yuko bakubiswe izakabwana nabo bahari bahanganye aribo M23 ku bufasha bwa SADC, no kuvuga ingabo za Afrika y'Epfo, iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi ndetse na FDL tutibagiye wazarendo n'abacancura abanyamahanga, nyuma yo gukubitwa inteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo i Cape Town yarateranye, aho abayobozi batandukanye, abadepite ndetse n'abandi ba minisitiri batandukanye bakaba bararakaye cyane ndetse bakanarakarira Cyril Ramaphosa ndetse n'umugabo w'ingabo za Repubulika ya Afrika y'Epfo. Igikuba cyaracitse rero biza gutuma ingabo zitaha n'imirambo yazo batashye mu byiciro ndetse biza kurangira bose batashye. Ntabwo byarangiriye aho rero, inteko ishinga amategeko ya Afrika y'Epfo yanze ibintu bitandukanye, biza kurangira ubu noneho Ramaphosa nanone afashe umwanzuro waje kumenyekana, aho ingabo ze za Afrika y'Epfo ubu tayari nazo zigiye kuva mu bundi butumwa zari zirimo muri Afrika y'Epfo, aho cyari kimwe mu bihugu bifite abasirikare benshi muri MONUSCO. Ubu bintu byakomeye rero muri Afrika y'Epfo, ariko igihari nuko bamaze gufata umwanzuro ndetse na MONUSCO na UN yamaze gusohora itangazo ivuga ku bijyanye no kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kw'ingabo za Afrika y'Epfo mu butumwa bwa MONUSCO. Bimeze bite rero? Reka mbageze muri usuko yakabaye riyuse cyane rero. Afrika y'Epfo yafashe icyemezo cyo gukura abasirikare bayo bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro no guhagarika umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo, Perezida Cyril Ramaphosa yabimenyesheje umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Nk'uko bikomeza bigaragara mu itangazo ry'ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo ryageze ku banyamakuru ba Actualité.cd dukesha inkuru ku cyumweru tariki ya 8 Gashyantare 2026, Afrika y'Epfo iri mu bihugu 10 bya mbere byatangaga abasirikare benshi muri MONUSCO, ikaba yari ifite abasirikare barenga 700 boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwa manda yo kubungabunga amahoro y'ubu butumwa. Mu kiganiro cya telefone cyabaye tariki 12 Mutarama 2026, Perezida Ramaphosa yasobanuye ko icyemezo cya Afrika y'Epfo cyo kwikura muri MONUSCO cyafashwe ku giti cyayo gishingiye ku gukenera kongera gutunganya no kongera gushyira mu byerekezo bikwiye umutungo w'ingabo z'igihugu za Afrika y'Epfo nyuma y'imyaka 27 Afrika y'Epfo imaze ishyigikira ibikorwa byo kubungabunga amahoro by'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo byabitangaje. Nyuma y'iki cyemezo, ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo byongeyeho ko Afrika y'Epfo izakorana n'umuryango w'abibumbye mu gushyira ku murongo ingengabihe nuko gukurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzashyirwa mu bikorwa, bikaba biteganijwe ko bizaba byarangiye mbere y'uko umwaka w'2026 urangira. Perezida Ramaphosa kandi yashimiye amagambo y'ishimwe yagaragajwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU kuri iki cyemezo. Itangazo rikomeza rigira riti, guverinoma ya Afrika y'Epfo izakomeza kugirana umubano wa hafi w'ibihugu byombi na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi izakomeza gushyigikira imbaraga zikorwa mu buryo bwa rusange n'umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC, umuryango wa Afrika yunze ubumwe Union Africaine n'umuryango w'abibumbye ONU, hagamijwe kugera ku mahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Kuboza k'umwaka ushize, akanama k'umutekano ka ONU kemeje ko ku bwumvikane bwuzuye icyemezo nomero 28/2025 cyemeza kongera manda ya MONUSCO kugeza kwa 20 Ukuboza 2026, ndetse ku buryo budasanzwe kongera manda ya brigade yayo yihariye ya intervention. Nk'uko biteganywa n'iyi nyandiko, akanama k'umutekano kemeje ko MONUSCO izakomeza kugira umubare ntarengwa wemewe w'abasirikare 11,500, abareberera ba gisirikare n'abofisiye b'ingenzi 600, abapolisi 443 n'abanyamuryango 1270 b'imitwe ya polisi yateguwe.
kemeje kandi ko intego z'ingenzi za MONUSCO ari ugufasha kurinda abasivile mu gace ikoreramo, gushyira mu bikorwa intego zashyizweho n'icyemezo 2773 muri 2025 no gufasha mu gutuza no gushimangira inzego za leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byongeye kandi akanama k'umutekano kahaye MONUSCO uburenganzira bwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ka burundu hashingiwe ku cyemezo 2773 cyo muri 2025. Ubufaransa bwari bwanditse uyu mwanzuro bwagaragaje ko uyu mwanzuro ugamije gushyira MONUSCO ku murongo w'imbere mu gushyigikira imbaraga zose zigamije amahoro iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ubuhuza bwa Togo, iz'imiryango yo mu karere n'iz'abayihagarariye ndetse n'iza Amerika n'igihugu cya Qatar. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumviro ukuntu gahunda zimeze, Afurika y'Epfo yamaze gutangaza ko igiye kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse itangazo ryavuye muri MONUSCO rikaba naryo ryamaze kwemeza ibijyanye n'iri tangazo rya Afurika y'Epfo, ndetse banashimira Afurika y'Epfo nk'uko tugiye kubagezaho muri iri tangazo ryasohowe na MONUSCO. MONUSCO yatangiye igira ati irashimira Afurika y'Epfo nyuma y'icyemezo yafashe cyo kwikura mu butumwa Kinshasa tariki 8 Gashyantare 2026, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro no guhagarika umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO bwamenyeshejwe n'ubuyobozi bukuru bwa ONU ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakura imitwe n'ingabo zayo zari zisigaye muri MONUSCO. MONUSCO igaragaza ishimwe ryimbitse kuri guverinoma no ku baturage ba Repubulika ya Afurika y'Epfo kubera uruhare rwabo rudahwema rumaze imyaka myinshi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro by'umuryango w'abibumbye, ndetse no kubera ubwitange bwerekanwe n'abasirikare ba Afurika y'Epfo bambaye ingofero z'ubururu casque bleu mu gushyira mu bikorwa inshingano z'ubutumwa. MONUSCO inashimira kandi ikanunamira abasirikare ba Afurika y'Epfo bambaye ingofero z'ubururu baguye ku ibendera ry'umuryango w'abibumbye barimo bakorera amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi igaha agaciro igitambo cyabo. MONUSCO ikaba yishimiye gukomeza ibiganiro na Repubulika ya Afurika y'Epfo ku bibazo rusange bijyanye no kubungabunga amahoro, cyane cyane ku gusangira ubumenyi n'amasomo yakuye mu bikorwa byabayeho, ndetse no gukomeza gushyigikira imbaraga zigamije guteza imbere amahoro n'ituze. MONUSCO izakorana bya hafi n'ubuyobozi bukuru bwa ONU n'abandi bafatanyabikorwa bireba kugira ngo iyi nzibacyuho yose ijyanye n'iki cyemezo icungwe mu buryo butekanye, butunganijwe kandi buboneye, hubahirizwa amahame y'umuryango w'abibumbye n'ibisabwa mu mikorere y'ubutumwa. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ko MONUSCO nawe yamaze gusohora itangazo. Ngira ngo murabizi neza cyane ibyigeze kuba ubwo ingabo za Afurika y'Epfo zakwitwaga inshuro ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Abayobozi batandukanye barimo abaminisitiri ndetse n'abadepite bakaba baravuze ko bashaka kujya kurwana bagakubita aba rebels cyangwa abo banyeshyamba cyangwa uwo mutwe twaje intwaro, niba ariko twabyita, kuko hari abo njya mvuga ngo inyeshyamba za M23 niba bifate neza, ariko ubundi M23 ntabwo ari igisirikare cy'igihugu, nubwo bafite ahantu hanini, bafite ubuyobozi butandukanye, baracyari aba rebels. M23 kuko bagifite icyo barwanira, ntabwo baraba igisirikare cy'igihugu. N'inyeshyamba rero M23 ntabwo ari igisirikare cy'igihugu, ni rebels mu rurimi rw'amahanga, ubwo ushatse kugenekereza mu kinyarwanda wabyita uko bishaka. Nyuma rero yuko bakubise ingabo za Afurika y'Epfo zigataha zihawe inzira n'igihugu cy'u Rwanda, zikambuka zikajya gufata indege muri Tanzania, ibi byatumye muri Afurika y'Epfo abayobozi batandukanye bakomeza kuvuga ko uko byagenda kose nta ngabo, nta musirikare wabo ugomba kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abandi bavuga ko bitararangira bagomba kuza mu Rwanda. Bamwe bavuga ko bazaza kurwana n'u Rwanda, abandi bakavuga ko bazaza kurwana na M23, ariko ni ibintu byagaragaje uburakari bukomeye cyane kuri Afurika y'Epfo
ndetse bikagaragaza umubabaro by'umwihariko ku buhamya n'abahaye bw'abasirikare barwaniye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuye n'ihungabana rikomeye cyane rijyanye n'imirwano babonye batigeze babona mu buzima bwabo, n'abasore bahanganye nabo ba M23 bakabakubita amajya n'amaza kugeza ubwo bemeye kuzamura idarapo ry'umweru bavuga ko bamanitse amaboko. Ni ibintu rero twakomeje kugenda tubagezaho kandi tuzakomeza kugenda tubagezaho nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane cyane, muri ab'agaciro, mukomeze mane nanjye mukanda subscribe.